yɛne nananom me bɛboɔ ma me yɛdi kama ai oh yɛbɛdi girls and boys ni na Japan fɛfɛfɛ mo control me na bɛba okay na ayɛ kama eventually na so mate medase okay ɛnna yɛbɛdi nkɔmɔ kakra ɛde afa yɛne dumjafo ɛbɛdi nkɔmɔ odumjafo wɔn bibi nyama de wɔta ho sa wɔn ho nyama wɔta ho on sɛ danom sɛ meka sɛ mo kyerɛ sɛ penisi ntino unhyɛ dɛ hu ba bia problems wɔ okay ɛwɔ yɛ kure mu sɛ penisi a ɔmo ta hu ha no pa yɛ firefo ɔmo na ta hu sɛ obɛte yɛ gya market ha gya to ha ha gya to ha bɛ nanu sande ya wore hwɛ ani su yɛ ni sisi yi hwɛ to wɔ Techiman of esuye awrowa whatever yɛ ai hwɛ amafo mfudie pa ahye na dem ya ne sɛ gya no hwie ya so na nsu to toy nema no nyina ahye enti ade ha adwen ɛno nso na toy no menim obi a wode na ni tu fam bia no oba obedi dance sɛ gates ya ɛwo kurum ha no fact gates ni susa esusa enye eniema na nkofo atutu agum no apart eno wo ho okay but apart from eniema ya tutu agum no gates na nkasa no ne kase no okay esusa enti o se Techiman yekura eso in fact so what's the Techiman ya yekura eso pa and na kuro no so in fact my mom pen for but on se ba bia kwan no o mayiyi ya dedema enti ensuo no tode a na te se ba bia no ebetimi afa mara yi se gata ni so a ebetwi afa so ana manfo so to bola gum tade awoka no ai omo the waste na gu gata sin mama na sisi ntinsuo ni nya kwan na ntinsuo ni nya kwan ko enti twi fa so a ba bi ti se via road wo sei awura di nyankopon eno afa ho aw se wo me wo connection mi wo dia okay me ta fa ho ma no ka connection mi no be yo ma dwene se ne me ka so obi ama ne mi fugo na wo sere eno anti ne eno fi ama ne do so se ne me ma no ma be no ka body ese we mu ye pare ku ere mbafa because be ma de be ma ba ko kuro betimo kontrol mo yo yate e akrokro nti mo ma se okay in fact about the most na via road we say eye ezi aso ne wo no amsda ho nyina ensu no twafa and say gates no so ache kwani mai mo okay kwani mai ma okay enti ho nyina no na eye problem kakra enti se sie no anti ebusia monwani o Facebook no so Sompa 106.1Fm Techiman na me say systematic dey odina na dey asem system madaro mo dey atoso mo hwe enro nso etoye no dey esiye ha yen fa no mo amunim Techiman ha yen area yi o say area we na make no ayi at the via road okay e nyina ye ma ayi ho no e dey say amsda for ho no e ho nyina ye ma meaning say ensuo ni nya kwan ko asta station one e ho dey mo very good e ho so sa in fact na e ade dangerous pa that is no esusa ye ne no ensuo ni toyo na Techiman of dey di mo no pa o sa enti ye be sere na na bodem baba han de meni beje ho pa okay gates no mo ye no is ba time e se o mo hwe ni yi na o mo miem ye okay o mo miem because Techiman no etre e wo say yenso na etimamfo ne kasa apart say no say ye miem kura na say efini o mo toto ye memu enso ni benya kwan akọ ene de ha adwen enso ni benya kwan akọ ene de ha adwen enso ayi enwura na ye tugu de say gates ni munde ene oba enya de papa kwabra ni timu se enso etopa na odi ni wura dia odi afansuo no etonim se bia bi ko eja omo na no mo de afansuo de bia ene se betuma ko fast na ayi no banti wura ne body wura ne enye betimemfo mu mienya mu mienya hwe de si enrai se nyame amfefi a obi fie ben wonu mo se bi o ye ya be se nyama obi container ensuo for ni container ni nyina no nso for obi ni container o timi na ensuo de ko ye wo fa he enti wo de ba sa to fire for na be from na me ba sa ra bisa mo ye sa no omo no omo be fo nsuo na ko yiri pa na so me omo bre omo mere yo ya de no omo se wo ananya wo bis yes chew kra omo betimi aba ho na omo ba ono yiri kura je Thomas of from oh David na no man be ka le ze obi di commander regional commander say but no obokoko
no no bokoko say omo yesa omunyai obi obi timi frɛ me kuru eja tom eja de wei yede tena o me na yeye se fonza we ase onu kuru eja tom e was in swasha ase anom ya ana sesi anu se aban no o must start kwan bebere ho mo ye especially do ni chim Techiman no for ba bi ti se mesedan on se mesedan o mu yi kwan bebere ho enti for now no ye besere o mo se o mo no contractors en kasa okay na o mu miem kaka no o mo nye gates no o mo nye na kase ma ye ba bi o ma ye wie no so o meto wi afa ho a o mo nye na mo ba bi o mo nye wie ya se si a o mo gusu a contractors no site no mo ye adwuma no ete se o mo hwe na o mo biebiem sebe ya nsuo no betuma ye de anya kwan na afam na akọ etima bo aba de say no nsuo no start say ya oba ye de neba bebre neba bebre neba wi arefo o mo ya sini bi mu o say enua ikura no bebre anyinyi ko soro eti frama no fa wa ya sini bi ayi wo say wi areho de no ya ti say o mo ya sini bi nam ba dia gates no we ba bi mo choki no enti Amsterdam no no omuso musuru se ombakwa koyim go amana bla atko chona hande okay enti e besere se assembly members wo Techiman town assembly members no ene saki fit for ne omoti area ho no this the time say ye kona ye kan ho bom tetena fe no communal labor onim what out there Mateo Salom kan enya communal labor almost there communal labor obi say no koka communal labor wa mo communal labor ye ko bejajuma na ya ko yiyi gates no na abo Techiman de omotaye sa de pa in fact ya de omotaye efe enti ya na no omota yesa nhihye no enti e besere se omunyi gates no na nsuo no to because nsuo no yenim da ebetwa yakopon tie bibia enti asase no ntantam so no mo hena omuni ho dwuma na entimi enye fine me da say ai Shaggy no DJ Shaggy me DJ estimated more version ai me co-host nenka na motie na quickly no ma me nko na me ne dumja adwumekuo no ne fa ye wo Techiman South Techiman Buni East yina yeni enkomo me wo AGO Mary Amadu watena se and leading officer Enyan Blessing and afi leading officer Esther Yabie okay minim say di na no an dia enti omomi na ye e manko anti ye bedi manko mo e manko na enti ma me nko na me ma wo mo akwaba na fe ye shase ma me shase every blessing okay madam good afternoon madam bacho ho ye dear Krista do na bacho so e radio dom ye ho ye the last about omobile wo ba bi o bacho there oh okay Auntie Mary good afternoon. Good afternoon. Oh, mo ye fedodo ye ade ma de. What you say o ho ye adwuma boko de. Okay, Auntie Esther. What you ho ye? Nyam ya dum. Okay, ye da mo asese mo ba se ye ne mo eni dwumade ma mention se mfiri Auntie Mary wono mo na ye pese ye hwe proper housekeeping. E kwan ben so na ye fiefie a ye timo no. Ye ba bo ho ban na eja enhye efie no ana ade bi edidi dwuma ofie a eye eja ehu eye no ekwan ben so na be fa so be bo ho ban ma me chase ana me okay nti ma me chase mfro yo me da say answer na met ye betu an common so na pese me di nchia kese e de ma ye regional fire commander ma me no ba ye in fact wa boa ye yie wa mama edwunu mu akọ echire wa ma ya kokuduro bi a upie kra usuro wa hye ye den osanso boy ye ho ban ti de de ACF won na o me adobia sapon osanso ye reverend minister pa boni de enti mami baby o bia ye chiao we want me friend the woman king be run with me ra what you say and we sana saka ho what say ho yeah okay o hwe ejahihia esi wo fie da na January no ye wo
family there were natural fires ne sense wo fires a esia human activity ne timedeba nipa ya yamfumso ni ahwe bia yenhwe ne timasa eja hyehyɛ ne ba minu ye hwɛ Techiman ha na yetimemu ha me dem group no miensa ɛwɔ ye fiefie anu timma eja hyehyɛ eba pa me bobo so kakra no bia me kyerɛkyerɛ ye hu kwan a bɛfa so ase sipo a yɛbɛbɔ yɛ ho ban baako yɛ electric car ɛho sensɛm na sɛ electricity nyamankanne yɛ yusu ho ɛho adeɛ ɛna to no so yɛ sɛ ne kwan a bɛfa so yɛ yusu yɛ LPG gases no obi wɔ ha onim so mframaja na yɛ yusu ofie no ɛno so yɛ bɛka ho asɛm kakra ɛna yɛ waste management sɛ ne yɛ tutu yɛ wuru sɛ ne yɛ hye no ɛno so yɛ bɛnden sɛ bɛ yɛ engine sɛ mu na ɛnha nipa medin kaka sɛ electricity ana sɛ yɛ kan yɛ ho sensɛm ho sɛ yɛhwɛ electricity ɛboa yɛ bebree na mo sɛ yɛnya hwɛ yi a etimi di eja hyehyɛ babasa ɛno nso so sɛ eja so si a ɛyɛ na yɛhwere yɛ dɔfofoɔ yɛnyama yɛ wa yɛde mbrɛ bebree ɛyɛ no dakro pɛ ana biti wo etimi yɛ den ɛma no hwere yɛn sa ɛde ka so yɛ den ɛbrɛ yɛn enti yɛka electricity a ɛyɛ nyama bebree ɛna ɛsɛ yɛkeka boma etimi saa eja hyehyɛ no ɛba one yɛka poor wiring awe we de akoma ye fiera no pa ye sre mama ye nim kɔ homan empedodo obi etime giska e de renovation every 2 years bia ye jo rent na so na e re fi se esro ho no ye be kɔ akɔhwɛ se bia wa ye sne bia ye den ankɔ yie won se ye wo ye ceiling no na esro ho nso nkura wo ho ɛna ntɛfrɛs wɔ hɔ nkotre so di agro wɔ hɔ aha nti 2 years na so no mba jo renovate fie na mba cho ho so ye den hwɛman won se bi wo ha ɛdan ne di be 40 years bi wo ha 25 and I say 15 years enso so yen hwɛ ho asɛm nkan saa tete wire na ya wire na enoa na yɛda so mi se mi ya ba ya mi modern girl se me rent wo dan ya se me da me pɛ ne fɛ aha it mi da mi tim baby se o se bia wo wire dada na wo de wa na mi ni ho kra aha but me ba me de me nyama anu ɔden a modern one ye wo binu ɛna me de me de ba itayem se aye dada na wo tan sesa no me so me be yusu wo fie ho a ebema anu ɔden na edi eja hyehyɛ eden aba because anu ɔden na wo yusu a edi overheat ba etimi so ma eja hyehyɛ eden eba ɛna se wo fie susu a kan ye friend saying ye electrical way a ye yusu ti say bia ye heater ye iron ni na no ye yusu edema we ni se chima wo ho a yenye ahweyi pa wo hwe na se wo hu so ya mesere wankasa enjusu because the more wo use no na eyembre ahwodin so ba form obi wo no akofa wire defense solid black ibi na odi afenfa ho so dem use kakra nyahwe kai hu se rubber ebe nane kakra nane na se bia woni ho a anase wo hokra ebetumi de eja hyehyɛ aiden aba na ba ko so ne se overloading of sockets ni na so socket baako sa ehun yama bebre o de ya dwen mu yenim se bia ntokro na ewo ho no eye be 6 and 7 iten ne yetimi de ye adwuma time bia ye pe obi ho na obi use ni rice cooker ho na de ma iron enu mu anso no charge ni phone bacho enye ulode no uma na adwuma na ho de na eden abroso de bi ye de ma say at least nia ahodin wo form ti se bia wo charge wo phone aha wo fan so hye ho de a tia wa bi mu wi eden aha wo use enu enu say wo pie fifie so a ye be stress say bia wo ho na say bia light off a entempa na sorry dundungu bibia ne tututu ho obi ka so adenti na wo say mitututu ho wo say power no wom egusu ye adwuma it is a when to be say nsu etoy and from aso bo it is bia chima kwa wo wire no ho a ebetimi de ja hyehyɛ eden aba into nya light off na femrika bebia wo bia kofie dundumu bibia ne tutu ahoma ne to ho me ba cho mame musa we ansa na wakɔ ne say ni so bibi ti say fridge and microwave and sa niema no was say ye dem ma direct and answer ebetimi de ahye ye extension board ya koto no ye ebetimi de ahye mu that's one say sa nyama sa no aya na hoode no wo soro kaka itin ye be hia say be ma direct and we say no ane power no straight ha itin de chima bia ne ho e na hwe say wo use so enfa bibi so enchoke no ye bibi ti say multi socket no because so say the multi socket itin media ma we direct me to me de nyama bi so aka ho boy to de ma na no nko ane de pe ne ho
It's a fridge or rice cooker ne nyama ano odin no. Ene de wo de ma socket na. Uni problem. Okay. Martin, just say wom. And na near twas on years. Kwan ye be fast you use your LPG gas. Okay. Nyama bebre wo hwa wo se yesua ansa na ye wa koto ye gas. Ba ko ne se me fa say for now. Say bia wonni cylinder ne bi. Na me fa say wa ko dwom pese wo to bia. Ade ba ko say wo hwe say wo hwe ehunu nyina. Say enwe Canada. Okay. Like rusty we na chia mama kan say bia na abrewa bi ti we na chia and say you are good to go na too so say wo so no kakra say bia sa na chi no so wo mu a obi won say ye use wa che na esidwa so nti no oni mu nti no e say wo hwe nyame kan na ansa wetumi akwa akoto nti wo hwe no wi a ni ti no hwe say rubber seal no bi den e wo ansa na wetumi ayeden ato na hwe asiye no se manufacturing date ni eden ewo wetuma eden ato enu se wudu kosifia problem bie eni ho nti mebo ebia na abrewa bi ena ekoto se bio enye ye mamu nya na ko school sa date ya wo ka ebia no wonim bi fufo bi wo no mu abrewa no betimi ehu se ade we de enche ye spy ena make say ya tro wase enu se wo hu a wo so no pe na wanti dede bia me ni say you okay obetumi eden atode yakọ nti ya atode e besi fie nu kan hu se eye foforo nti ye den ya wo be yusu mbacho wati ase nti wo be yusu no kwan pe na wo se wo yusu ena cylinder so ye wo mu mienu ena ye wo in sizes ye wo nia ketwa na ye yusu wo fie nu nya yesi ye friend isija for the but ni isija for the ni ya obia tu ni na ye wo soja for the kete pa no so na ye di titua so na wo we so ya na say wo be ha na ha enye no bi ni ye kan say di no de ye fa man enu ye friend cylinder but em am say ye short nti ye friend short one na ye wo bena no na oven so de cylinder so wo ho it will use ni separate two na and a fire service for a here say ye pese wo be use the entire kasa say e bia na wo use wo kitchen ho na bibi to mu a wait me dey break akodum ba ko nti by the time wo be ben ba ko ho na enu aye den edum boko and a ketwa no so a use no mpacho ye use ma eduane a eche enu so ye nemu nti na bebre na ede ye eduane wo dwom na efie maneche omo ye ni sese na bia wo ye eduane wie na bia wo pen ntem pa na wa eden wakane she okay ayere suwa a wache wo so ye 30 minutes majority ase ye wura ye kitchen wo wura wo kitchen ho na wo beso a kwan ben so na wo se wo tumi de so no e se wo din kan call bia wo cylinder no wo separate one na make am wo nti wo engage na se wo de ni ti na hye wo de hye wi a no man on no aba obena ne ho itu kono na okuta matches so so insisu as na akopɛ matches and also boy bia na waso esisu na bebia o matches wadwen ye say da no na da so si wo nti by time wo be hu say wo be page atomu no baji po na say ade asem ayeden aba itu wo be hu na o matches kuta itu wo pa matches na waso be na no na ayeden wa start say wo ye weduan sa so na wo wie su a wo san so ba ho boko bebia wo so no mde ato sama nya mesira no we dum no boko no masan eden we wia wa pepa onyama ho man off pepa cho sa wo san so ko fele wo cylinder no so a hwe se wo be fele na napa ana se enwumpe abra enwuna eden adwo kama efisa wo di pie no awoso kakra na se efufro so ama mo fele ntia se efufro na mframa kakra wo se be emu enye empty no ma eden o man from an film no ma feel am yesa wan kasa so we boka we kasa me ko feel kitu be man say na se see asen nti o mo ti asesa no ma feel am boko ne mo hwe se won feel man nem bro ne wo se wo feel no so because wo feel man ye ma ya na gas no so epeja ne mu kakra nti se ba soro na se nya baby express no ho ana se ahome a etimi ma explosion ye den eba nti wo de besi wo so ayere so about 30 minutes ansa no betimi da ye weduane a wetimi da ye obi be bisa se ebia na eduane si so ansa na edum ye na mekwa metimi aba betu asompa cho da bi eba wo de pe okroport bi na ye weduane wa bonten wo wi a wasan eden aba be yusu because yen pese eja hihie besi because anu odin se ne esi kono anu odin pa nti me aka ne ma nti mame ko leading fire officer blessing mame ko eju Mary eka baba lo nti mame ko eju Mary amadu honum
Mommy, on the na waka no de kakra be so na say wo foforo bia. Me de kakra be so. Okay. On say waka cylinder no coffee de ba. Yes, say omo ukwa obi wo ho a. Was so cylinder no was so pot. Na ni mienu no was so. Si baby faako. Baako nti yes say omo yesa no emboa. Ebia wo bo ho ban na wa hwe said there wo ye no emboa. Because bibi tochima ebetimi adi eje hihye ade aba. Okay. Na wo ko feel ba te say wo kaye no manensi ho 30 minutes ansa na wa ye den wa use. They say because wood ikono te say wo kaye na e shake wood ikono e shake wood ban e water and settle ansa na wa ye den wa use. E na ye dan hu no waka den sisi kitchen no oniema bowls na e wo say wo ma e hono arrangement ni ye kama se na be ya bibi tochi makura obepia obetimi anya kwan ayeden e di apie obi wo ho a chance fi wo ha wagyan ni chance bebre e di sisu basa enu sa no emboa because bibi tochi makura na obepia wo na betimi apim bibi na wo abofom e na esire se ye nu aduan na phones na ye call no emboa. Okay, nti bia wo use cylinder na gas a di ye aduane a sese ye use phone and sese ye use phone adenti because radiation na e wo phone any gas no emfa nti phone ni heat na gas no so heat a ebetimi ayeden e di je hihye e di den e di abra nti esre se wo ye aduane a ma wo phone no nko baby na wo ye aduane no wo wi a na wa yeden na wa kofo phone obi frɛ wo na won say oh call we ebedi awesa na waka kina se mi ye aduane mi wi a na ma ye den na ma return it to yes obi susu wo ho a wo no aduane na wo hwe television especially telenovelas emre bi me say egunkwafo ware o de bian be sisu no hwe telenovelas o hwe no na aduane ne sisu ebetimi ahye no susu nyame amba mu na wo mben ya ebetimi adija hihye no edi aba ena esre se wo ko opie a na wo menfa duane nsisu se unua nti mi crossi kwan no na mi ko bu nsu aba obi wo ko no boka kwahia obi na nkomo na yede na adwini na afirisu ebetimi adi ejeje hihye ena menka se oba wo fie akola kito wo nduru bebi a onhwe na nko akola de wo ye no obehwe woni wona bi obetimi adumja no kra no wasasi eso pacho nti yesre se omu die aduane na omu hwe ho na omunye omu wie bibia nkomo bia omeye ne ometimi akoye ne akọ di ena waka housekeeping electrical win yesre se nkwala no upie menka se compound house me wo ho me ni obi wo issue nti ma lock me ba inside mani pie ebia opia oni Esther kwala kwa dinkomo nti mini Esther susu nkasa woni Esther na nkasa o enya akwala no ni Esther ma nkasa nti yesre se omunja omu kwa onim se ompese omu beko Esther ho a for omu pie men loki omu enhye dem because bibi to chima na woni ho a nkola no omu ntimi yede empie obi bakura wantimi yede emboa because one loki omu enhye inside. Okay. Mamenko leading fire Esther ehonomo o kakra so ana acho ana o be fa baby fofo so o kakra so ai o kitchen no mu. Okay. Ye be aduane a ye stress e a wo be petal na wasu kitao no. Okay. Be cylinder no in case of fire no because be where I see yen so kitao no say like a cylinder no ejatoma na wanya kukudro towel na wo soke no na wanya kukudro na wo dia hata cylinder na nti me kwara me beba so say bia by mistake na say eja aso cylinder no a ekwan ben so na be fa so bia metimi ebi kura na metimi aboa na medumu a eno na wo kire na mechi okay mechi ni force ube pebe kitchen bia yesre se be so kitao ana wa pe bottle okay cocoa sack na wa pe cocoa sack na wa so kiato ho nti bibi teach ma like we cylinder ne ye we a na wanya kukuduro na ode cocoa sack no ahata e de akata uniso okay
eno na me so me dia beka ho ma no mama ma ai mama ma but oh yeah kasabe me dagati ni enti wo de yenko dagati chechim kakre bi just e wo dagati no na yo mama na ni samne tizina kabora ti wul aletina aton ason avun atachen yaga avun dero ayamena zuo abunga techimaka te bora ti so me se ne mata ne mo avla ani avuna dira avunwa dira letina aton son avun otaton achen yaga ne avunwa dira me fu bene fu kitchen po fu jara po bo ha mala bondere avunga gas no fu use rebe akoport no fu use da vunwa watinjoga gasa lefuna aton apaga abunga avunta ton chen yaga alena ti wule mesef na deni me towel as yankon po bucket po abin poly for gas avunwa tinjoga gasa ter kanjir ter bunga faunza ete de abom agas na dira abunga zunga fu ira abodo banana funa yankon po ade paga gasa zu kude paga gasa zu funa nyana avune ana tetuwa na adia kubomeza ana piri na yelza kuletuwa le kabe ala na te cham yera daworo a chan zelene ne mese fun wa ekopoti vun abora fod male bondiria akopoti vun funa bo ho mala bondiria wa male wa baria dara fu yusiro ka kopoti no fu yusiro ho wat mala bondire baria te zelena mese fu piri avun e ko mermer achela tampelo na atipiri before ahopa aber apaga kopoti akpaniti bin eti chan zelene songa bibiri a manchese ne mu ira manchese abonderia ne wa ira manchese ne me ba sowle ne wa cha eni abondere wa baria te zelena me se abibira me arabe me jirena ala tina ira abondere ira manchese so te chana zele me se a manchese ne what baria ne me ba binzie ne abibile na kontoa emene ata but me ya me ata o de jotela okay enti mbacho o de baba twimo ana dagwani o ya dagwani no kawula okay dagwani no kai baby waka wala dagati aha okay enti obeka dagbani ni kakra because chroma ye wo kasa bebe enti sister beka tree no obechechire mu otwe enti bajo yen ko dagbani ni ka just ye ka otwe ni na wa chire mu no eni a chei enti a chepa no se mama se okay enti but na me pese ye hwe cylinder no say kitchen say bia wo de obe phone so wo de cocoa bottle ebe phone so eno na wo jejire mu okay eno no de o pa kire ne say wo kitchen mu a e wo say kitchen bia ye nya cocoa sack ana tawle mu edu ne mfanto enye se ukoyo aduane nko abia e wo se enwo ho ube start ye aduane a na wo di anum nsiom na esi ho na wo nu aduane unu aduane na bibi tochima na watimi ayede Matias okay nti me ba cho yem free proper housekeeping no na yem bra bushfire me sha sem free mama sha sem free ohonum bacho yo ye ka bushfire ya na ehu hia yen pa especially timemu ha won say yen fofo mu no en na ye japade na efutos bi ho na say bebu so be japade wo no won so na wakoma ba wo aha nti ne ye bo hu de ru say ye wo PNDC law 22911990 eno no ebo bushfire ho ban ti sam breya bro pay edi ko ije na ye kase wo a wo de matches ejabede di agro ye bush de ye nyawa embra na ubedi it is sam bread pay ye nshishi jabasabasa ebo yemfu aha ti se bia se wo kosa bia ukoyi wo that is handing amu yusu eja wo omu enum kakra e be sure sam breed se bitia wa mu de eden ya ebetwem bibia ne ni season na ya na wo ti no beja awo kakra na omu so mu ya appetition so ayamu yusu ja so kakra awo appetition so be meja na eden akofom kakra and omu so mu shishi omu phone and am say ye tender na intimi ndu wonti no yes enti ni yatete fire volunteers ewo ye
Increasing kakra say we need help some bria ye wo ho ukọ ye station bia wo bebia area wo ha so we bia mpese mishi mi fu na emom bemboa omo beba no ma boa na ometumi ahifo na mo bia wo do wo pe kwhye sa bia na atra akobidie so na no so de oyeni anasa asem kese den aba no mo omo bo ampesie ye aha ye nu aduane wo fom no wo se mbrane ni ubedinti ye bo so se na be ya se nya wo a na yen je me pa sa because ya Canada actually te say we down ho so enka say bia o metimi ahwe me ho yie metimi bo ampese ni wia medum gya no da bi me pa shofa brodo no ko ko akokekare eno ano no na obetimi ano we dwan kwa wo fie na wo de egu flask na wo ko okay se na be ya emfa oye na bia anye den emba na sa wo be hye so a omu gina ho nti omu be create fire belt omu nim kwan ni techniques so a omu be boa wa emfa asembia anye den emba the best say bushfires misramu mo amwo echiechie no obi anhwe ne ho yie this embrace de ye hu se okuta matches na bibisa na ye no ebedi ye do be famra kwan so ma me bra AGO Mary honomo na fa kakra so e wo bushfires no pacho bushfires no ube siwufu mu a e wo se wuntimi free fire volunteers ne okay to say the blessing kai no omumbe boa na wo ye den na wunshi wufu no na fire belt na ye no ube si wufu mu a prekwenya se wo start ya na wo dija atum e wo se won create fire belt no se be ya e shi wufu na entra e ba cho fire belt ne ye den ya fire belt ne ye ade ati se ube si no na ebia wa like ebia e share so say woni obi share so ube chest na bia wa do wo na wa ye se na be ya ja na tisa obi kwa tough belt bi se okay entra odie no enko obi die nso ena omunum cigarette no yesre omu se omu kofom na omunum cigarette na omu fa omu 90 aso no mundum jano because eno na ya e cause bushfire ni bebre wakwa num awie cigarette ni wifo no na waye den na waja tosa on den e tin cry hwe baby aye wono na aye den akọ fa obi fom na akọ na the problem amba okay enti leading fire Esther until na mo jano ebushia fire belt no ewo Facebook no so Sompa 106.1 FM nti wo be belt na ye hwehwe no a eno ni wo mo yi ni kama nti wo di jani ehyimu a enya ade a ebe kira akọ obidie mu kama system ye da se ma me ko anti Esther wonum okay so na ebeka yin wo hu kakra wo I bushfires no ana wabre nti just a minute na samle abunga abuye poti na mibia temile ere na abuye ero akure ne mefu wa chira futi mala fo wiye akọ a ibonga afaya to avun ta chen futoso wiye poa alefuna me male agara na bina avun ta lie bi chen futoso poa ale na ti wule eni male ire so da avun dire ne tar ne dire na ta wiye atizu so tezele na mesef nwa chena omba banga iba hobo wala so na fire volunteer na bia ni tempoa wa wulfo le ho na male fu gara afun wa de mala fu wiye na adia fu wiya kona ya fu wiya atatu won luo ne kan wiye po adine kan wiye na manyura sigari ka hono anyu bare ka hukpini to wabara ka waga adine kan wiye okay chese mama ira ya meka na body to fa ai okay nti we dia mama nsha asem free AGO ehonum na yenhwe market fires no ye wi ani aba blessing so okay market fires no stress especially omo ntuma dweso no ehonu no enye bebia okoye aduane sem wo ehonu otonkuma because eno nyina ye combustible materials eno no combustible materials blessing bebo amenetwi ade a ebetimi ahye tem enche kura na ahye because uta soja ben ho a na bibi tochima stores ni nyina ebeshi nti yesrese omo market ho no ebe ho no omo ye de omo nu aduane epempi no be ko obi store
na wonua duane wo sa tontoma nti bibi tochima obeye ne den ena wo wura fikura wo ko no wan dum no a die na besi ena omo amu ben ho nyina yesre se omo amu ben ho no market no ka ebenya aduane no ka esre omo se omo njai noa ewo market no omo amu ton no dia wontimi nsi omo kwan because ho na omo didi be wo a wo ton wo niema stores na e ka ebeya e be container mu no wo soja wo ni ade soja na atayefo no ka esre se omo yeden omo njai na omo concentrate awo omo jadie no so na omo ton no so na omo sika kakra na omo yeden omo nso nya bindi. Okay. Na me say atayafo omo anumede omo ndimi ntena na e de ne wo mo. Atayafo no yen because Techiman market ase me sheda fa ho. Chese utimi say omo salai say ena sa kopot friend kopot ade nkiti bi ena omo di bidi agum ena omo di ade bi esi so me say ya to one mo ndimi ntena ya ko sisi bebre kura more than 100 and so still na omo ton omo ko be omo ko sisi wi a obekona na omo yeden na omo asa akotobi na omo start we ne wose mo de police for di echire and the fire police task force no omo na ya omo ko yeden omo ko yesa adwuma no na esrese wo shop enu nie wahu se ko porto se die yo na omo di bidi agum and na dey Facebook page no so na wo shop na won se obi wonim ne reason osori a ebia wo yi ne niema ne kakra every store no e wo se wontimi bisa no se adenti na watwi ne niema every store no oye renovation na bibi na etochima obi wo ho a obetimi adika na mana buruso ebia ompe kanu tua ne sa niema no na wa hyeda atwi ne niema kakra na odija aton store no odi to ana akọ affect nipa bebre. Okay me da say AGO Mary Amadu mamenko blessing wono blessing Basho ka me de be kan no say ya na ye use ye fire extinguishers no so anu so itimi boa ye bebre wo ye ndom ani ye fie ye fire extinguishers no ehia pa every say ba premprem na say BBC wo ehwo a asa na obefre odumja no at least na wetumi aye bibi kakra with the fire extinguisher no ti e be say store bia say bojo on say store no so ya na bemben ti bibi kakra si ebe call the next one sa nti bia enya ne fire extinguisher na ebe ya ebe bua obia na afa so illegal connection so aye dwom ho ma every say me ni light me nko free via reform and bring me light there na me ya say me tumi tap if madam for bi oben ho eno so de pressure ma meter no there sana illegal connection no be ya no so onye nipa wako school or ya wonim de wo so open to ade wo wi ade so open them it will be intended na be obi anto eno so ne tumi di esan kese den eba no yes round to nti eno no wo fire ya amokwa mo check sa de nyina because ekoso said you okay kwabrane eyi ba ko mbetwe sa light ba ko so munyina yusu eyi ba ko sometimes obako ye dum lighter sa light ni nyina off because omunyina atapia de free omo nti mu sa no e de na ya moye aya na ye de mbra ye chi omo yes bi wo ha ye sem omo so ye do ma police for no mo so ma ye de omo take it from there. And I feel supermarket once ye stress say aya na cars a pack kwan mu bebre ye ba kwa ye nya kwan entimi emambe ye adwuma ti e be sure mo se mo am offloading nyama no wo market wo no se bro se buy wo wi a mesrew ma kwan dem se na be ya yenso ye ka na ba entimi aye den aye adwuma no yie patcho be that mamenko Angie Esther patcho yenko we no dagati na wo kan se dagati yenko dagati no na church mu na yenti ase sa market fires to atimam nene atisam nena be adapo adirada tenazele na mese pampara na adapo avu dip ayang mena so tezele na mese ni mala ni bo meme mal bin adapo bunga vuni dire na yagazu to na tenazele na abele na njura ataya adapo abunga na kupo champion na be na medole anjura tenazele na mese ni wa baria ti deni ayaga zia che bebe sawre so ni wa bare ni piri avu akpiri atampelo na za akpiri before ani yi bunga adapo tana chana zela adadireza abele na dole adapo
tena zale be na me se be ma tera be bondo level even ada atetuon de ada aton to dita. Okay, meda se oti de o kan oti oso wa hey any assistant yo. Okay so te chana zela abele na betara vunia adapoa eme tapia utoso vunwa tena zele na mesa illegal connection et be plan boara adapoa so ho abor vunwa tena via rete para nebe abewa wataga vun anfo tebe chan boara abunga illegal connection aware na vun dero yaga adapoa so tena zele ne yaga zieza mesa fo ba ter vunwa ta chen photo so stop poti yeke hotel vun abunga ne po aza be na jona chekre bela wanjo fo to amira na defuna. Okay, embrani ubedi ai what beti. Okay, enti I think embrano ya ye bia na sa menim se o say ye de number beti enti mo fa number but me pese ye hwe enra ye se nsuo to nsuo na to ye no I think ye se fa obi ana fire for okay nti de fa number na tudwa na ye tron to one side bia ye we no na mo obi foforo bia mo be aka so ana fe ye de si nti number na ye Macho your number 035 20 91 666 and I say 029 and 029 17 130 90 be our friend. Okay, Sabekai. Macho yen pepranko. Aha, no na mpese meka no. Wow, be friend na odi be diagro so no. E bi eni bra bana nipa na friend. Why you busy? E say ye wo system a yetimi trace ye hu a ye be chew. Okay. Yeah, you go kakese pa. Okay. Eji wo mbacho wo bibia wo de beso so ana. Bacho bibia me de beso so no say yes reti mindful no say. Ye ba say ye bedum jana. Omo nkasa nkyere omo ho say ye ba omo nya abotre maye. Because jana meaning say challenges I am famu no. Because ye ba no untimi mba preko enti say okodumja. E wo say ye si a ye access ho ehu kwaya ye befa so ye be jana ebia janitom no electrical fires ye ntimi preko embefa nsuo emfa ngum. Okay, because ye di nsuo no sa ye kra no ye be free yankwa nti electrical fire e wo say ye free viare no mundum area ho light no and sana ye di nsuo na ye den aka. Okay. Ena ye ban so a omo free ye omo nie numbers ye kwa out ye bisa se number ye free mo mba. That's mo free ye prank calls na ne ade dada ye no omo nim number no kra omo nim. Oh, okay. Omo si ye free yamba ena ye ba ye mfansi mba. I need them attack yes mo fa show ma ye mfansi mba na munya nso ni bi ena ye mfansi mba na we be last week no ebisi ye. Okay, na ye sika omo mbu boy no kra. Okay, omo free fire ena omo di kono omo kono na omo sa free se omo adum jano ka ni san ba no aye free boys bi se omo betwa blocks e wa adwuma mo omo si obi ka omo kan ye ma boys ne baako tie by now nso nim eno ti na omo asa ba tem no ena omo twi no furu soro ho no ena okoye ena okohwe se nsuo wo ma na nsuo ni ye ka ne bebre ne enye nsuo nkwa na egu ka no. Okay, ne ma e wo ka no mu dos accident sa ka no na ediko tools na ediko accident ko rescue ni pa no e wo ka no mu ansa na nsuo no nti omo ka ne bebre kakraka sa na enye nsuo nkwa nti e yusi nsuo na e ye dan ya abesa because wo san nsuo kura si ufie a eya nsuo no esa ansa wa santi esra omo se ye ba omo nya abotre maye na mo sa ne mo na eya endi ya ba yes fire for mo nya re I say wo ejuma ye nya easy o mame ko leading fire Esther wonom na send mo challenges na madam dia tudwa no yen kai no sa omo yesra omo mo nyesa ati challenges tina tera abunga poa ne mesete zelena aka ne na ara ule sa sound me gba chekun mi be na aka po temu awata ni yeke ekun be kabe asa aka po aka sa sound ga 3 months chekun bembe so ne ber atena mu awata abezeb aibunga mesa bunga vunwa wadrea ate watu wakanya asunga somne bomena dra
teme boara te kanya bono ve avune na dra so te wa wate vire boa te kanya be me me are ke me se be na a ira na ko na be kabe ko mi bembe so te na zele na ate sam ne ate mam ne ate ye ba yompo me se ate to meti na to na ko mi be na ka potamza okay ai ya da se ebusia ye ne dumja adwumekuo no ne fa ye wo bono ismantemi mo reps na wo mo ababe pem ofia se ne ye kasafa ye ko ye be fa so a ye be boy ye ho ban e ba no jahyehyɛ mu e wo ye fiefia wodo mu a ye kasafa ho na afei bush kwaye mu sene ye hyehye ye jani ade ye afuo ni ade eno so ye kasafa ho na ye dwo ahodo mu edwa ahodo mu nyina ye kwa be so ye be fa so a ye be boy ye ho ban e de afi jahyehyɛ mu eno na me mame ene me sisters awon fofuo wo mo ba ya wo mo aba be kyerɛkyerɛ minim sɛ wa wotifi a wotie no wanya bibi e de ahye okotokuo mu a sɛ bibi sɛ si e kwan ye obefa so a obebɔ ho ban no me sure sɛ wantie no kwa na AGO Mercy Amadu Mary Amadu and our leading fire officer Enyan Blessing and leading fire officer Esther Yebie one more Yebie no onana a dear call local no enti wo cheche bibia emo enti ye beda mo ase abedwa force mo ba ye nyame adom am nim se next week nso ye besa so hia na de aka chire bia no ye de abanti abusua mamenda me ho sisi ambra me ba ye beto aso me ba sisi a ya sanso ababiem medika hye mo bose ene ye ne nadmodmekuo no ne fa ye wo Techiman South North Techiman North ebedi enkomo nso ya hyasie dien ene ahomboaboa wose ye de boaboa ye ho ene me ne hyage ye di nkomo enu nso etoye no ye se ensem ode bai nya asem keto ye gates ni mu ankasa no ebusua enya asem keto a enti etememfo mesramo we no ye ne ye be ya na akwakofo ye na aba na ye de akwakoto mpanifo so se ewo eye wo mo asede meanwhile de wose ye no yenye nti yesremo we de yesremo mo amoto enwura ne niema edugu gates mo no pacho munyai obetimi de nwura akwakogu edan a wodamu ana wonye sa nti munyai sa na impanyufo boaye ne a na yenso ya boa wo mo ama adwuma no etimi akoso ye nti sisi ade mewo owura Mohammed Adamu wono Nadmo director ewo Techiman North onu kroya na ye PRO edema DC Techiman North on ehado ho enti ma menko na menkoma honorable akwaba na fei ye nhase membo dwomu akwaba honorable ejosumni aba mbacho ho ye de ya me de adum me Techiman North bibia fine no so yi asumdue na so ye beka se Bacho be microphone kakra. Asimdio. Okay. Ajanswe ba nra no na ama one or two issues ba. Issues kakra. Enti mamen kai metie for ne mahwefo se bia wo tie me na enro nsuo na etoye no edo ye ne dia bra area mo won no. Ye bie phone lines na obetimi afre na wo de oha no de aba. Teach you ene adishe ya wo mo Techiman North because ene mo Nadmo director ena abanti how bia monya enro nsuo ye to ye no ye bie phone lines na obetimi afre na wo de ato yenim enti rademu wo se enro nsuo na to ye ne de oha kakra bai wo ho how dey ne see ye manfa kwanya so na mentia mo me ma ono apamfo nyina ajo na me na mo se kwanya mo de ma abrebia by na metie fire for any more sa was why di okay ntina nchechere ko se ana aboa na fe ye ready see Techiman of Adun Kamara Johnson na pamfo afi ma me Obaapa loyal go for sojar go obi aso chia no na nma chankunya ni asofo imam fo a omota kurachi na memfa we so ma yaro wa imam yakọ enra na ne eda form e ko pen krabro wanchi okay enya memfa ne kra nsie did you okay ampa enra ne na no tu ya na no de no e bae nti na no de ne bae de chi na yenya issues kakra e wo me bi but na ba bi wo ho na e predictable okay because many about your ba bi wo ho nipa bi ti a broni beka se e ho e water prone area okay nsu ankasa kwan da ho dada but ana timamfo wo su bi se o yakwa nsu ni beko e no matna nti nra de no besi ye na nadbodi aye ne sa de kye a etietie mpatam ne yakoba bi
nanka yɛhwɛsɛnka enemu no nka mrantia no mobile no be kwa assessment konra na pick preliminary ayi okay ti ade be chi say yɛbɛkɔ ɛna nura so esatoy very heavy do we are a repeated dose babia na affected no and okay but okay you teach man of babia kan ye anya brim so uranya be was sania kokroba ye krobi wo hodom e because omo ye low lying area okay nti adan be a war mo kwana no and thankfully contractor na ba o ye adwuma no akọ map area no be drains wo ho okay so mo ben no ewura bi the man right ko he enu job ni abusian for ye mo nyina hyedem things you do assessment na man for so akọ ni mo akosere ofiri ho a na oba be wura eye jamatim purman kasa then no eye aswem kwanta no so just on your right Kodmas area 2 19 Abule Junction area ho also a very prone and rana houses not less than 7 and I hear just a car be chin no kebe corner those no sign by be it also heavily affected and no crowd ya papa Alaji Nuri ono ni fie say now the pumping machine and everything pump so na and no dey one twen wie na no dey one twen wie na no dey and we sabe count wow do kwa the whole household no anybody a omo then just on your left a call there hotel also here now hold there now very mild but what happened was that quite near here no memfa kwanya so na membo yeah area manager America's a site manager the papa Remasho Sano so mbodi no okay on no rent no MJB Construction Limited because I'm no my idea because we enclave na no mo ye adwuma na e my drains no mo ye ntino na fie bi mu wo ho about 6 of them na I covered and nso na kwata okay so papa me call on so mo no branch be assess here e mo create some spillage outlet be my eye me no ka say nso na ye den e drainia no pictures ni videos are over that area ni se bebo ma baso na ya do mase that is what is happening na de ye hu ni Techiman North no Kenya dia is kese because he need that issues but so we are typically one a drainage problem 2 a nipa so yanka say isu a se bi ba bia pese etena okay nipa ni nya asase no kra on ma assembly e me yankrata is fata last year somewhere October because there hotel Chiwa baby okay area na farm omo yemfo ho dua mo ne ade but on say no Mississippi pillars but quickly I had to raise this alarm na me de report ko assembly say yam found in Santos area no so then we kro musi no okra na hold on okay as I saying what we are doing now nyambo ochina the staff no call grounds zone level near kwakoye a lot of assessment but the baby make us omodi no omodi nsu na twe no the air can say anytime omu hu the situation for now no we don't have any place nke ka say omunko but omo aso no they should look at other family relations bi na omunye dey omumpeche for now ke basamria ka we should have an area bi a create temporary shed tent bi near the okay but we don't have that but but omo no per our checks no who say they have other relations other areas omudi nkomo so for their safety no na omonko because ebase nso na move around in is contaminated because a lot of what septic tanks ni ade toilets ni ade bebre be from aba this a raw environment hygienically it's not good for us na yen hwe the here na yen sign ma afutu because we are just getting some briefing from the metro to look at the pattern because na expecting say because ka wenin ka ba could be nanka top it na man for the abon kofi aya de but the pattern aba no we summa ye nyina futuo say the climate change aye kana is coming okay because pattern na enim dada no enye no ka first no ka ba de sa open no ginam ka wen ke ba be hunu ka setting no ye ba be di stawie na mframa ni nso no be toma e dan so be pane ade but where we are in no a different thing altogether we have to be prepared na ye nyina no ahobambo no ani yankasa ne afutu ayeti said na okwa koto asase o babia fese babia wo no oton is it good bra assembly now assembly nchiro say ampa higher let the engineers go and work on it okay ora dem mami musa bia na obi ti faces ya wonim e ka se nadmo a onim adwuma nadmo adwuma ne sei me das minia say canadmo say o hwedi na
national organization of disaster management say atorenche mbesi na yebehwe ni aso anu ni asiesie aboa. Okay. But the core mandate na me hu no the preventive aspect. Okay. I was say etimi ya kasa kira manfo ye mo futu ye mo akwankyere ansa na asi. Atorenche na ebi ne de. Eja. So the union fire for by no kan e bo mo abaso because nche na yesu enya eja ne bi. Yeah, enra kra ma se enya baako. Okay. Mra na me fia iba. And the one farmer me o. Yeah, just recently okay. Wanchi. Okay. And them nya signal so ya so many pakra but omanto. Okay. Area ne ntie we are yes to go there near household. Ntina no de eja eto. Kasu kokoi. Hectares of land. Ehye edoko no your back. Okay. Flooding bia. Okay. So yiri na fa nipa ne niema baako. Na yemojuma. Ebisu ne se enso beto ebia dance bepa obi kura dan timi bu wo baabi na dmofo adwuma se den yekọ ntie kan se atorenche mu aboafo but say ye boa no the command determine who o say man ni koso ne the proactiveness se be prevent. Okay. And it na me no ka say enura ne wa kumfiam senior high school so na nsem mutia ubeti asi dormitory where she school so enura kwa assessment and friend disaster risk reduction Emma and let me commend the management headmaster and the team omuji efeso me call round niema ehu ye as we speak now me reporter me be more by Friday. Okay. Niema bi also me they put in place. All right. So the by young transfer number because a bar about my way it's not there. Okay. At the moment, okay, a warehouse, there's nothing. If you let me say that any warehouse in Bukra is assembly warehouse we are using. Techiman North Muni Nadmo warehouse. We don't have Nadmo warehouse. Nti bibi tu obi a dear now moye. For now, remember we go to Sebia, we pick a report, relief bin a person we write to the authorities, waiting Sebeba. Until you go to take the report, now the idea what they are called. Do all the recommendation on say BMS ABCD then wait for those items. En kan ni ese nankofo bi de gari ni yi sugar de komom amba. Yes. Okay. At times we are being muntiasia for example. One more Dairy Hotel area ho Konimasi area 2 you say. At the moment I'm no say make us some more aduane kro ofie wa the food is contaminated. Say Now, I was sad. Almost now, so do Musu, I do have coin. And Ra, who's so to the same period that now we're toying. Because now somewhere 5 to 6. And a chassis in the toy. And Ra so the same time in the toy. I was now the Modia and this is soon and soon. Ever for coin. And Ra so is soon ever for coin. So in this time, we say, we be the Garani sugar and Radia qua, a sort of relief. Yes, because only aduane nti aduane ba we look at one safety so ebiya shelter bi amano anything that if we are very good near or near year first of all we in conjunction with ebia fire Red Cross we look at a space near the tent then we have to evacuate them. Okay, you do more corner than health personnel near the one hospital service no swaba they take their health needs now if you about food sober. So in terms of this, you look at Maslow theory in a year, Juma now. The Nipano or Ahuchim into safety to even free up a man shelter we are. I was ODD. They will have to look at protection, security, Babaho, health needs near any in Adiama. Meaning about what I see in Nadmo is that Sir Empire 4 to 20 a year, Kawuku have a lot. Wow. Because Memeba Mukakrano. And any man mean who no dear me person me say if I have neither resources and any man no because I'm saying I was so say ndi none more harder than you know I'm say I was no mobile muniama bebre even school cry corner no the management was surprised I do with your mukra be empty house and I'm say yes and we have been going to form DVG disaster volunteer group in the school. Okay, it's a fire volunteer in the school we are going to form now so be bois omona the recommendation grab as senior high schools neba orientation omonfa fire safety and disaster measures emra so that time they should call fire when it comes to even stampede in yard. Okay, a lot of our schools don't have fire extinguishers, dormitories, offices and so on.
na no okra ho amu nanim ni su ni na wo say ye de ma na fiefie nyina so this thing should be there because by emergency na me hear video bi sa a very young boy e ba ya o sorry fa be from ho pa would because you could call the dad in the fire, you know, on by na akrana nkasa no. What you mean? Okay. Very sad because now no woman be oba breakfast it. Also why bisano. Also why akrana grad them by also mama. But so o masoja o dem wo. Where are they? So akrana at that stage say or mindset we know him. Na fire extinguisher wo hang ko pick here na go straight to douse that flame. So that's the challenge we are having, but meaning say going forward no. We'll try our best not to enforce yenya abensakra yenya bibi wo where we want to stay how we want to do things okay meaning anyama ni bi is preventable yenne bi mu ka kwan omu yi ni na ma ho na msima masa menu mu nyina wo area opa enko archives mu you will see this particular house about 10 years in every year there's a report on it why not backward even the place meaning say one year waterlogged area yes it's a prone area onim say beba na me no ka say ni nyina chinu ba bi wo ho a eno skro onim say west amanfo are ready to go and build there yes won say nsuo fa wo pa so mo ma nya hoboa ifra de chekwe mo dum ba ko dere hotel achi wo wow mo dum ko mo be hu say yes, see pillars wall. And Ghanaians are ready to go and buy. Man for Boka Koto. Until wow, when you said the away, and one who saw no try a yiddy was a chinchina, me toss us and the messy, and that was so. Now, say, surely be you are now dear so bonny for bo or before for buying. See, I saw almost say, do you know more yen and I can't move you in a ever. But no one who himself one who so either in so try a yiddy foul. And then these are the things, but when say more hobby are more border rabina, yama futu near Manchester. There will be a change. And Sano say Abia, dear Walker say, Otimus and so a foul, so try a foul, and so still now, Wakato, I don't know, not more be a mobayana. Many and nana, my name paying for beating como, and the Ebamune say, many. Assembly point for bedin komo not those areas no many assemblyman no kasania say will request for all their land documents okay concerning whether they are permit or no permit now it yes this assessment we are then we will take a technical advice and have an informed decision on that because area ni bi wo ha that is another aspect then your experts from a drainage system. Okay. Because our Kudumas area nedia. I'm not a technical person. But so when you to say there's a drainage problem this way war area where say to me say you 2-1 and Mombina say be yeah maybe it will solve it. Because almost try solve some part. The part no abe pushy pressure to a certain angle. Okay. Do follow we the trend of it. So traffic lights no kakra now frack or jama just on your left. Obo say omotwa tunnel bi down. Drainage be on top of. Okay. Nti omo block one side bi na tefase o. Nti no solve we. This is in a bar ne be drew sa traffic light on so. Then no so atia fa so wase o. Oh. From my layman point of view, it means drainage be very strong from that angle. Okay. No, to be carry that water. Then we do traffic light on. Then there should be another bigger drainage. I know so better my fast hands on a free hop. No, the net button. Okay. So that's what it means. Then there will not be any spill over. So then maybe it will be in a different area because Tanomunu is closer to that area. Okay. So these are some of the things that are preliminary you put you on the table to see. Because yes, by Billy be more hot dear. Say now dear bet my anything about the drainage aspect. Then Minia no cross a catcher on say Sanko for this or Mufrio. Adi mutu or Mufrio. This or Mufrio. No money or munyasem. That's what I'm saying. Maybe a plot I Makase, we are looking at that option. No? Okay. So money or money mabani
said no document be okay because there are certain hospitals you can't take it unilaterally. Yes. Nti eno mbe engage near where the possible ways because say otiana de bia nso be fawo afi bia nso be fawo na wunya mo bia. Okay. Now so wunya mo akra look at the inconvenience. Enye easy. Do na no be sin there. I have the pictures here and some videos here. You can't stay. Wow. This is all copy by Bukura corners or Joa. I think say no be better. And you know it's early days yet, but you can't even win in a boom. Okay. You know the stakeholders no better. How it is. Me say maka at the actual assembly saying planning your areas be a water from water law. We are not going to allow people to settle there. Okay. Dear Chumney, dear Chum. But baby, Yababi Huni dear. The other day I said it at a management meeting. According to the director, I said it hasn't gotten there because if say ni pabet by beer near say onya dino we are, then people come back to call you. Enti already my yensha the aside say bia obi kwa koto asase Waterlock area and I say BBC baby and so to etimi yiri fa woni ade ade no ene de woken aside no bi fofo bi wo no mo a eno so di nso yiri eba na so hwe Techiman of dia ye de ne ye ni bibia sa ye na drainage okay ena areas ni bi okra omunim dada for example kwa Nyabrema so oba Techiman ha ye woni wa Nyabrema old Nyabrema okay old and new and Nyabrema from Canton down old for na enso nti no move by but some stayed there I know omuni that challenge but say drains now more dia and and thankfully road construction no ebeba ho ababia we hwe drains no ho na beba nti anu pai me ne one of formers na engineer kokko here mu chese let's live na ke some temporary bi no mu chese once omama demarcation no ye be ya de bia maybe to alter jump so mo yen okay nya mo na mi no mo mbe ya if so mo ho de ndie be ko okay because I hear ye areas in the aside say amount for waterlock areas no just enso na be to e bia in terms of drainage no e be flow the banks near the na choke gutters no so say nya kwa amfama because of late mutu ragum and then we busa say Techiman North e bi ni was it's happening I hear jamatin bon grass o sane akwa just down assemblyman na nan kra bodawu amount for soro mo digum na say kra I nearly caught one person but oye very lucky mind me anya den anya na man for shewura no mo ya den omutugu na ba we so omutugu an so nto na no so atwe aba ba den abesi and we are by this calling I need by infoding komo say even within this week no we are declaring that we should clear our drains wherever we find ourselves. Okay. The only so to me and Tiako say dua bi ni ade bi block gata bi amon for be hwesa akọ onyim fi wo yenyi because enso ne banas wanya then obe move to the road say dangerously ebo hu say enso no na mane na eta kwan no mo because the drains na choku no njina wo so ere obe fa kwan no riding becomes risky, driving becomes risky the best the ye bia na ye ma ya ye ho nipa bi mu wa adwin say ada de bi wo ha bi obi adwuma na so wo ye but memen kofa o memrante obi an kofa o nkohu se bibi se yenyin friwa o twa assemblyman mi wa bi kura anyon ne be fa o te besre sa ne mani bia no enekoi this weekend ya me yaduman ka free Saturday kono ye declare say your communities ni nyina no ye hwe ye drains ne wo no ye start ne this sort ni nyim kakra mo ya I think say it will help us in this okay but as ebusua for God and county dwumadi asuni ye was Sompa 106.1 FM Techiman na ene ye kasa de afa nsuo ya hyase de na wo se nadmo for wo ye de hyase every Techiman North ya era Adamu Mohammed wono ene ye nadmo director ewo Techiman North wono mo ye no edi enkomo no minim se wo a wotie me no bia enura chi nsuo na eto ye no ebia won so wonya wo hawo wo problems wo hwa de na empenyufo be ye no menim ye betimi abo amasa de ne nyina eto etwanti enche bebie phone lines na wo so etimi afre na wo de wadwenche enso ede aba na mamensanko yera Adamu wono mo sisi anadmo Techiman North ehihye be na mo de egu akwam sia sisi ade e da obodi edikan okay ene afutu ni egusua na what we are looking at is ye benya by before
like temporary area say bibi say sia will house people and when assembly no edu nkoma ye behwe afeso ya throw their ma some other institutions say omunye emwa. Okay. Now in terms of mattresses, blankets, mune makakra bia e drew there didn't say betim dia so nipa bebrase na yetimi aye because obviously most of the areas now the beddings are the omeda so bia no yade a or bia say afone ade a omuntimi. Okay. So these are the things I hear. So e betimi anya sa na man. Then we are also looking at our planning aspect in terms of what development plan of Techiman of. Okay. So sani mano and then near bread and then there permits no nkeka ho no ansa ne be mo bi kwan se on fa japade bi nsi ba bi no eni ayedin wo ho ayi ready si ne na pamfo ama ehwa ayedin pa se will not give any permit anyhow. Okay. You see a corner you cohe no se ba bia esi no eye na mo akonya de asi wo wonum so aye kan still a omuntie no omu hwe se na ye mra no is gazetted ye ma o letter ba kuma inu a ye de wo court we ni e be sere nanum ni mpanfo bebre se ene ye party for amenka asem we ye party for NDC amanyokuo fo aye wa bam. Okay. Ye mpese bedu sa mre no binina o na we organizer we ye say e be sere nti wa ebediwu no ebediwu ediwa ebediwu nti be sere o dwuma de bia na odi abrasamle ho. Okay. So what challenger once we are there be boa mana go through but so betena wo ba bi na why champion ta se opeso ye de wo ye de don't do it me fa kwanya we so ama caution asue project bi o mo ye na se o down the market lane na ya kan ho asema ya trust stop work no enu amenya nte se nante ne sign ko ho o mbi bia ma assembly ho. Okay. Enti mebo mini akromo ne mpainfo na abaso work dog omudi omani ato form no is good. Jebeka chrom so momodi anom yeden. Omumra na mpainfo akwa akohwe nipa okohwe ne chese ba bia omusi no enya ade a eye papa eye kwan mu no omusi sa adwumadie no. Eno no penyimu bi nsachase won. No, for me eno na makana ha no me de manya. O say yen so ye fa kromo aye hu. Utimi say ade a ye de oye penyimu pa ya oya amanwani obi nso wo hene na nso. Tena mbusa say e ba ne sa no omunya hawo. Oh no, say say ye ni omo engage and even not more we have a plan action cry about court na nso nyina. Okay. Because some of the activities now we have to engage them. Now almost cry them almost boys and say they are the custodians of the land now. I think they're very good and they have been very supportive. Okay. They have been very supportive. Me kai say even toward them town road CBA e do ba bi ampa info say obi ayi obisa mon kono mun ko infri on cry man e kra mon kono mun ko infri so they have been supportive. Okay. Ntino sane mani nyina ye moye ni na ho na ye hwese ehobeda so assembly is very very hard. Okay. Yemma obi mfa de ensi ba bi natna emfa ye ni emfa ma na ye nyeden ye nsa me boy hosobo. But they be metese assembly no mo kasa asemo yanso rather mo mfa nya adwuma cause they said you okay you be trust stop work produce permits ni ade so they be kono na nipa no ye adwuma. On say sad we no two things men ka say produce permit stop work and then say adwuma we ani nya kra. Okay. Fontaine no mo so stop work produce permit ni say adwuma o shase awo ye na no wonya nkrata bia nya bibia. Okay. And it is a moment stop work produce permit ni pe it's expected say oba obehu assembly mpenfo no. Okay. And tibu ha obeba on say make sue die no still our my you say my cousin still our my yesterday I did my checks say on my. Okay. Enti na me bisa officer in line no so obabiade ne wo krampo no so obakra you no be allowed to do it because oman who say omko assessment no within a certain road a year. Okay. Any kwan say obo enti ono sa no enya de say obetima ye bi but obu a be man stop work produce permit no obeba ugobu a onya ye na no me kata bia. Okay. Enti oba wie a na assembly for no kohwe say baby odwumadi a wo ye papa was starting a drawing BBR or J permit no was started. Until they are going for the bay say maybe we have to have a way say on Messiah trust to say continue work
or he has produced permit so he can continue. I think say no be boama to inform say ampa. Oh, but now your mindset me crumble say until say me so me wura omumu amini omuye. The mindset was that say onya trust stop work say ojai kra da bi. Enu say onyai no mra no mo hwe ne nkrata no ne omunya nkrata sem. Enti eba ne se bia nipa ne ba na mo hwe nkrata no na ondimu a onimu se obeyes obeto aso ayese adwuma no a. Enu dey kan say oye. Enti assembly no ebia me fa se be wa sha se a wo si fi ana o de container bi shop bi esi won mu a e dey na assembly ne be ye. Assembly no a man stop working, that's all. Then so also trust be on the assembly will have to issue the person letter. Okay. The letter they will copy the court, will copy the police near the institution bia. Say baby all no he has no right in the crime so your nyai. So also trust then na assembly the na court. Dia me pese me tia se ne se nti de wosi no se bia efie no wosi ana se bibi container bi na odi esi wo no mo a obo obetu ko eventually also equal ne de enya mo de asase no very good. Okay. For example, more similar example Oko Jebria, there's a private senior high school or almost started the containers. Okay. Then Omoko Troy no. Then they were still working. Okay. Emma one time me ankasa so me ko pie so no mo gusu ye den adwuma. I'm so high. They didn't mind. And about your muya jumano. Buffer no more or na I see a guide to on. Okay. And so water, community water project, lines at the home. Echo. Lines near the more echo ninano. As soon as we are the omusisi container. Okay. So they have no right. Until I led the team, me and Kasa personally. Emma, a break it down so nina demolish it, that's all. Okay. Nti me hwese nka assembly crack your machines crack nka me page asa containers ni nako e dey akọ but still omonye and they can do it. Okay. Nti also mo fa free ho enso ebe tuto ya we have a strategy to plant trees along that line ebe dua nua afa ho this amre se container ni siwa they also e dey bia dey be ya me so that is how it is. Okay. Nti ma say produce permit stop worker also oba ba assembly ho ba assembly no o me nhye hu sampa Jumadi awudi baby na kwamwa they will allow you to continue with it but say nimrema eni hihemu a obejai edusa osi edwirukura osi edwirugu enti e bia me pese me pe asase bi dia ye esifia na se e de me container bi esi so process ben e wo se me fa no e bia baby awunya asase ne bia community bi okohu assembly man na bia kiro se ukohwe ya se bia bi o pese odisi uhwe hu ye ni quickly na wakwa assembly. Okay. Techiman of Grampo, we have one of our planning department. Okay. To also, your mommy by this and 70 by this idea. Then they will look at their map in the area. More in now, do Chesapeake say, okay, how dear, if you are between the US here, they will see and be a tempera. And our crime be done a viewer, but a bit more say and hardly. But a tempera structure now, we see. Okay. A do baby or high bit my more. Clear example, if you Jamatim Ponum, Otra a desert filling station, there's a road be or where you are two all be some for the container near the corner. Also, had a lawyer no more order. So, had the waiting there see. Okay. Mreswa Ube Pijamadi. Road no bus or Mubabe, what you want Mubabe hair. Or my you need every. Okay. These are temporary structures. But your own say they be permanent. Okay. Oh, your mom said they be a permanent. After your mom for him, say, also must be fearing. Ntanim ni nyina media. Sompa FM. You have the first right say bia or professor ODBB or. But koneko bisa assembly say, hona odisi no. Dia de pa na obetim de asiwo. Okay. Go na me no ka say your lines be brew for more. A typical example say okọ krobo anya brem ko jebra. Because of community water ninti, omo the pipelines number be bebree. Recently na krobo nsuo problem. Omo ye ya no mu hu ade kro. One day one of our people, apparently the veranda mo se nsuo. Efiro. E basi. Sa no no say the porch na say wasi wa animu no. Okay. Nsuo no line ni down. And na pai wa ase. Wow. Na liki anjo to say
nti omo pompe nso ancha say nso asa de se omaye omo hu and then they have to dig the whole place na omo hu ko say nti sane mo we bia na wo but se minim ne mani bi wo ha wo ka kire nipa wo so ni ba wo ka so a bia wo nimpa no so onye ompese obeye na ono twema so a ense emfata nti se wo nya kwanya bia fa ko kire assembly okay assembly for be ma what we call temporary permit now this one we you adwuma brand so a na se pese yi fru a e be yi fru e dia mo we just baby awudi si kura nsu abi wa ha we say recently fire for challenge kakra omunya omo tanka wo se o yedai ye de ezuo ho kire ya yankoni nkobu nzuo kwabrane asi container wo so ato so ta asemo omo nam obuzo ka obuzo ombeka atam so omo ba yesi nsuo num nyese bia is their problem o because your design community ni say area bia okobia no there's a source of water okokotapo okay so that a car free to move and and to move kokodru ha akopesa nsuo na fa no now want to be located that tank no ndi nyese bia omo fa nsuo nante sa akwa okay because emergency craba be bia fight fire no and so sign cover but when we have it available also the alcohol na okotapo kwabrane asi container ato task wo so aden and this okoya koje permit okwa assembly a ka umbe hu say within the plan no we were hasi enti yenti bi ma okwa nyede ensi okay these are some of the things I want this okwa omo de be kiro okay then they will give you that temporary permit me pese meti we as on say edrum me bi na aban be yi kwan a na say kra bi si me hu say soldiers for gina won kofo a omo si su omo dan ni ade yedwi ni na ebi egu ye eno no se bia me fan say assembly no ama permit and na wa de wo pekusi ye je obedwugu sa no a compensation bibia no wede ba ma zero zero because me hu kofo no omo ti ni su that's why the government was able to do that okay yes how untimi gwabasa they also when say the authorities are with them we have the video best send on there was an expert I know cause the NAS say some experts are at times left go free because I'm passing me so be na ma me permit na me see the hodia then we nipa kron so am permit say we nim say higher water prone area na also nipa na dey and na hodia then nso yire na also they should take you on okay and this who permit there na say outer ring road no we say we drew pano boss to boot wrong fie na ka on dano papa no be da engineer ya assembly engineer no problem da na say okay o start was masa aduma wo ye obenya problem be ye o starting the process ya onya ne permit anche o mezoni na learning na oh Tom ko na ni abramu no mbisa ne say o se papa no ba mbisa ne say wo permit no so wura dem ko fa no so wo permit dia nya betre e no ba kasa ne ya ho adwuma ma na nka woni permit dia ka we dia nka no ano no o friend no say engineer wo e misro o se no me to bi kura kwa no say adan wow obi fi etimi hye because of some of these things you can't get anything the sanimo we here papa building document permit we even barrier send nipa kra wo ayekosie barrier permit here papa because the rule by bina say mo be power of attorney ye mo be administrative I say onko gina ne nam no onye dem onche na japade a okay dey na chese nipa na wu it's a document I was say unya document no wow and the name bebrewa you feel say bia oh mamenya madie it's like say bia we business in the assembly now register your business in the assembly not to rent bia to you go there for support for what one nimu say we adwuma wa but say because business registration near the revenue also aboa creative am no say once you have registered into oseju bibi wo yeah but now unchire bibia so na edi dwuma so ye nim se wo di dwabikura wo assembly ho nti ye befa kwanya wo so ne tuamanfo
say adwuma bibia wo ye no bia make sure say onkrata bedi mu say dwana wudi store bi ni wabie shop bi ni wabia kwa assembly ne ko register okay ma assembly hu say wa ha kina bi kura kwanya bi timi ba say yemfa ne ma bi meso bi masen assembly for come record these are the registered businesses I wo yentu and some from obitimiti obabe say a program we call so na man free bi you say there now you say mesumi yesem say na what be register say da bi o me say na brother register okay ndi ubo say omo call omo list ma these are registered business then they invite them so package bi na dey ba they are the ones are omo be call omo so but yenim kakra beje betua ma assembly nyanti no ye fi say but I don't know yes okay in terms of business registration say 300 cedis no bigger so some business be so although it varies business away okay but be obi pamade obi etre be you just come 200 you get your business registration okay you are there so ndi when na ya niam bia wo se ye hye so enu ma kwanya ma we den oba why do you have to do that because bia wo ye adwuma no one open suo open kanea opa akwan assembly ne akwakodan no but wo ye adwuma onfa bi ma mebo assembly no be den akabia bom dia bebo okay ebusuya mame faseda emma 21st clinic say abribia wo mo eso masene eba no sciatica de se wa anwani ankoto 21st year wo ba bebubu academ mesro wo to asinti no how ye pa de ba o nice no etwetwe utu nan ya enye yi a wadaroma bomodin ase o de be call 21st clinic na yetu ase e de amount enti 21st day you say sciatica originator the sciatica doctor the sciatica pain setter dozo pa enti o sciatica ne de 21st clinic na e wo se yetu ase e de enye no kwan yesa e band se stroke, diabetes, asthma, ulcer, cocoa, hepatitis, just a yadi bia ya, yes, sir, to us a money ye dear, and a 21st clinic, and may come for a day amount. Your branches no a 15, Ghana has say, and T. Obaapa Techiman has say, I'll be 21st, Nkranza Kumase, Accra, Takwa de Doma. Sunyai just be 15 branches there ya doso ya twapete omemu afana baby anti de yan say baby I will be a wutie me no fanamba yi eya na wa friend penfo na one doctor Edin Komo 0540311311 0540311311 na only 21st clinic empenfo entwetwe enkomo make out say for God and country dwumadie esu enie enti okay, mama be me phone lines in be some few minutes be about 5:30 I be ko Sompa Accra na yakwa forward bite kase bono e de abre ye telephone number no 0597 994 994 0597 994 994 and 0509 346 436 461 0509 438 461 na also de wadwenche enso e de abameka ose ne ye ne nadmo director your Techiman North na ye di enkomo na ye di enkomo no de afa nsu a ahase etoto no nti de wose wo timi bo ho ban na nsu a eyi ne ti no emfa oye ne mbro ne no wabobo so a bebia ye si ya dan esi bebia ye containers ye di si ne ade asase unim sa asase ye baby ensuo to a eyiri ede fawse da bi kan de kan wa na me pese me simi dan efa obo nsuo sha asase to a na chese ho akwa edwam ho na wo de sobo no ebe bonkofo be miwa na enye aban no wa unim se ho na awokoje asase no ho no enye enti ye be stress eno nso mo nhye ne nso director abobo so a ama ye nyina yate ye ho ase enti mamenko Ramado o final word o yemre no ayebe ai na fe yemfa ensi the final word ne say de ye hui boy enkai say o say to anamo nto bibia nhye ne nso sisi a call amenya ekra no just anyina brain free no so no okay covid bi o maye no ho de is choked nnuane ne magumu a
was saying in idea and who named Mrs. Sani Timo. Yeah, a Tibabian so as well, so the ancient so at this moment. Okay. Now, young say, you will be your father for more for now. No, young Renania than young Petty or more. Okay. I never was why I in him, baby, and so be to me far, a buy in brokerage kakra, it one of my year. Na in ancient so na bray woman. Climate change na maniema sir iwe mo sakra no yentimi predict weather ne bi sir pioneer board say jumadi ayedi ne mpanyfo aye ne omo edin kisa no ombebo na edrenye system bit my fire my mesrate for tie Techiman of nyina say memendai yemfa ento ye so okay na yensisi empatam ye gata say fi say o nyina ne starting na yentim na munna ho so no ba anya baby aiden afa okay nti Facebook enko for the messages kakra abai na network no ni amoa kra nti Deborah ansa ese Ghana had a problem drainage no or say ene na ye big problem pa show ye the free Bogos so sister Debbie da say papa course and Solomon and so e de abase no na kasa o si wo djuma udi ni de perfect yeah also duties no perfect nti ono ebo abaso we every ko kerosene ono so wo share life akokwa amo ono de okasa politics wa and okasa de afa ho o se sa Kotoka International Airport no and oka afa o se pa wa so mampanyi etimi decide ni eto 20 messages no kakra ba ye betimi akenkan eno nti ebusua ha ene edid me koiba me fo wentum okay me aduma memenda Boni is youth conference the first of its kind okay bus what Techiman sidia I me kan say me interview o mo kra wa ha me ni o makata nti beba so pa papa o ba ya one of the guys are okay me ni o man so for because of born nobody me dana say nti beba teacher all the time nti am we do memenda t-shirt no mo promise me say mo ba bramba kunti pa o mo famla na me da nyina e be gino me nya asem ketwa Edomase. Yes, so yeah, that's in Tebisia. Medini Obaapa na Yaa Kaakyire ushamia eya frame Trimuda hima yene ora Amedu Mohammed ena yedi sa nkomoi ye kwa Sompa kra na fe ya kwa kofa hot bite kase bono ede abremo makramo